Ole amasain unaw saglit sim de mara umhain rengin inzana chibai kabu masa chevani Manipur report e hit heyang ang hai e hong pek nok ding ani amasain e ni e cheng na Manipur monran hana thildit lo tak tak hom atlung na a uma chung hai chu amasan hong report e tiva Zani masak laya report a ipek manno Central Force hain all khawkul sangaikot police station home sunga mi ana hilai bunahin anwadap thut lein mi pasari an mana mi pasari hai lehin ral thum AK-47 pani SLR pakhat thina thi rifle pathum AK magazine somle S 7.62 SLR silai mu zaruk soma pali ulbun 12 bor silai mu som pakule mobile paru an man sa bukane hi theidan ding chun hi all khaw kulan ti hi lamka in thoka shooting panga sangai kot anta sangai kot hi lamka in thokin kilometer som parit velania sangai kot an thokin suk zong en khuwa Sidewalk ti ngay fet lam malam chun new khaw kulan ya new khaw kulan thokin sing heu wan thokin e fet lan op ya khuwa all khaw kul ani ani Burma Myanmar ramai ti hi naite anta ani all khaw kul ti kun hi an le ing ti dana hilai buna e mi sa hai he Central Force hai in he nga hian baman thut thei amana ti dang e he ngai tu chun CID report tu thatak an nei ni dingin ringa uma chulein e film khurna sat anga yani ti kha e he hilnom boka e hit ta sa khom ni sen la zani lai khan monglin phai hitaka an khule an kholam puile main road in po na tak kalwat noya 36H grenade hi tu hai si mani ti hit lo uma chu report ania CRP bomb squad ai hongin anlak bokhani ti kha ei lo hit thei boka chun chuno chun Central Force hain zani masak laya heiruk tu huna meite mi pali ani man hai kha meite nu pui hai mera pai bi hai khan chu khoveng tu volunteer ani antia anranga inranga mandok an mana in thoka khalak suk dan ngai tu ding ani anti kha ani ha mi ruk chu police ting panga in thoka report ei lu mu da ni nan ni hai kha UNLA ram doi mi anni a anni hai kha mi kidnap le ransom baka mi pui hai ko ma dor kai le sum dong hai ku ma poisa silai le khon tu hai an ni ti kha report a boka chun Central Force hai in meiti hai in ram munran rana khom thobal le kakchinga hai chun Imphal West district hai SARS operation an thona KCPPWG le KCP taibangan ba hai mi pasari vel an manani ti kha hit dingin a bokani chuno ka chuni hit ding pakhat chu nikum masak ni som ni paku September sang ni som ni pathuma inrem na an lo sim angin Manipur sarkar chun UNLF mi zali som paru hai ta dingin an na ding kem mun ni a poisa crore som pakhat sengin an bol tek digani ti hai kha thei dingin a bokani chun hi he thei danin zo kuki zo council hai chun political solution anram thi anga a thei na dingin thole ni jing ni som parit sam ni som ni panga thole ni akhin ma sareli lampui horun puina nei dingin program an sima an program sim hi district tina in pui hai pu kuma in hitir anni baka thupe khom anni bokani chanchini hit theidan chun Delhi ting chena hai khomin jing thole ni som pari ta hin lampui rona an nei dingane
ลำก็ตีงจูมุนนี่อ่ะจันนิงตาอปะขัดนาจูเร่งกายคอมมูนิตี้ฮอลล์อินทกินทอจันนิงตาอปะนี่นาจูโกยเตฟุตบอลกราวน์อินทกินหงจันนันตาจงจนตุยบุงพีซกราวน์อันนี้ตุขอมดิ่งอันนี้อันนี้ตุขอมน้ำมันหิน public meeting umata ho tu hai khomin thu hil na niyan ta thu hayan hil zawale memorandum simantan memorandum India president kuta pek ding chu DC kola pengan ta DC in India president kola alo pek song nok ding ani ti kha chanchine hin dan tlang puyania hi ni hin mi pui atam theyang taka khotinan thoka fe khom ding ania chutaka chun tu khomin trung channel le trung moi no khom mang loading chun India flag atam thi anga tar ni bokata sungam chun mei te hai ke ni manipura zo naw hai kuki mar pai te gang te vai phei adang dang hai mi that chimit tuma mi tho tu hai le hin khokhat tol khat rorel na pakhat noya thei kan ni tano chu lein ke ni hi akhana rowin rel na separate administration with union territory legislature mi peding intia norna an sim digani tikha atlang puya e hi theidan hai annia chulein hi ni hin atam theyang taka chitin namtin ami hai po kha e fe khom digani tikha e hungin hi terin an mi hungen na angin e hung pu ani bokani chun hi e hi ta e bo hi kum hi tlingwangan ta hi sung hin tu ta public rally hi nei hi ala tamno khopela silai ral thum le norna ne kin hi nga mi puin e suk doka norna e sim hi khomeli nan mi hi puiding ani le ni hi thil poi mo takani kham chen kha remchang no na tam taka de yan nung tho thei no ni ngata ami ruk chu nikum oktobara indin kuki zo council ho tu ha hin heng ang hin mi pui thang khom theina dinga ro le rowan hungrela remrut na thatak an hung de hi alom tak zet zetani e AMLA hai lakhin voisun ni chen hin hung tong suk talu an nei no a kan rengin spirit administration kan ni na an thok khan kan lan tol son no ani tia an thujik e hei mut hai kha ani toka amiruk su MLA som hai la hin saikot MLA pu paulin lal ama hi hung tong suk laka hoisen takin hung tong suk laka loma khopelani ama ang bokhin constituency munran khana hai khom AMLA le minister hai hi hung tong suk lakai sin mete hai mi thodan hai po hi ana theiam takin hungdon let ve lakai sin kha eino pu lai voi sun ni chen hin an la to tok le nan ni hai khom e remchang no na tam tak khom khom lo ni nga ta chulaya e juksil nom chu zinga maya sreli nei na dinga hin muntina AMLA som hai khom hin ni pui lam khona hin ma thoi tu a hung thang ve hai sin la khovel khi dingin thei patop su in hung khek suk ve hai sin la no ma tak zetani ni puin dit sak taka e ramei nam thui tu dinga e tang su khai an dia pathinin ai rut hai khoman ni nge yani chulin pathinin mom furnan ling kowa an khat ha hi hung suk puiting nge dingin e he in feelin e zukin ngen hal ni sin thangati chun meitei ha hin tu ta an ngir mun hi apa khomin voi khat ka hung hil lok ta in ka hita meiti government hin tel ta ngai tiu tu ta an remru dan le an thiu tho dan hai pu hi e ngai tu ani chun Biren Singh hi tu hin Manipura in thoka tirsu ka leisim basana jaw ba hi an CM dinga lak lut dan an hung ngai tu ta ni hin thi theina a uma e chanchine lo hin danin du hin mei te hai pu hi fe khomin
ti chu MLA hai hi chutaka chunan ni hi tu chen hin Sambit Patra 80 North East BJP spokesperson ama khan alan roya an ni hai le hin an lan bik puijing ani ti khom khit ania chulein tu hin chanchinei lo hi dadin Biren Singh hi Rajya Sabha candidate ding hin nomination an thope kanta ti e hin baka ahung thungding tarik ni som ti pathum February sang ni som ti panga ahin Manipur hin election assembly an nei dingana chutaka chun Biren Singh hi Rajya Sabha member lam kaya luta Manipur hayan Maharaja le Rajya Sabha member Nilai Jingme le simba sana jawba hi Manipur chief minister dinga simdan an ngai tu ni hin tu hin sit ani bokani sulai karachun sit nok pakhat chu Delhi Meitei Coordination Committee hai chun press release min zani lai khan an hung social media an hung tar lam muding in a uma chutaka an thurgilna chun Manipur Governor Ajay Kumar Bhala hi Central Sarkarin Manipura President rule a theina ding le tuta suspension of animation hi pung ani theina ding in a in thoka an lo rot lok sa vongani ti in an hilna pe yachun Ajay Kumar Bhala hi Home Secretary dingen sab hisom paku August khan road ania ama hin JNK Jammu and Kashmir boina chung chagle Jammu Kashmir UTR the khan ani na hin ama hi apusatu takhom ania atopa Jammu Kashmir khom hi UT pahni a e khoidar ani ani hi takahin Biren Singh peita ka Manipura PR ding he Manipura kuki zo hai du thu sam tak alo ni a chongang chun an hung nor angin hing hin tu hin Manipura president rule hung ni in chongang chun hi mei te ha hin boina na men lo e tu ka ni a suba ka chun kuki zo mar hai suspension of operation noya an ram doi mi hai pu khom Central Force in anveng himani so nga chu umani tile thiltam takan hung zeka so hai chu atlak puyai hung thil thei hai ni sin so ngong chun thil a uma tu hin e ma ti nga hin engtin da hung peding e het no a ami ruk chu voisu na dinga e he hil nom tak chu e mabaka political solution an rang tinga theina dinga kuki zo council how to hain remru na thatak an hung nei hi alom takzet zedani mopur tu ding district mun tina how to hai le thoi tu hai road fel vong an nita a kholai hun munakhom hi ni hin arola nei dingin an mi hung pung pe kani hi ei ni district mun tin le ram tin a hai khomin ei lo zom kha atudin apoi mo tak zedani ti kha ei hung hilsa no ma chung lai jinga hi hil nom chu ei he ta hi boin tran tira in thoka voisu ni chena ei harsat na le ei lungai na anamai tano le hin ei na mun senga ring tu Christian ko khantina mi hai khomin ei tong trai na ei lo hin dingin ka hung no ma tu ta ei ma na zingela ma so he ni ei nei ding he lo ting na ei chang nge theina dingen mun tin le ram tina ko khan le pol hai pu khomin ei tong trai na thei top suwa ei lu bo zui dingen ei hungin filin ei hungin ngel kal bokani ole kha hai pu kha voisu na dinga Manipur gaw report atlang puya hi thei hai hung pum hai an ni a mei te su nga ru chu tu hin mun tin le ram tina an boina sa em ve ani ti kha ei hi theinek hin asung boina hi an sang le mani tu hin an ram noi mi hai le mei te lipun khom ni sin aram bai tengol le ram noi mi khan hai khom ni hai sin la
president rule he ni ta ka chu an ni khom he bui takan ni tati hi khit dingin a uma an ram sunga jing le zana poisa indol hi atam talu tabe bet lingin meite hai khom in an angokin an hok ven ta atur tu hi ami puiwan tlang dor kai le sundong hai in tina miri theite te hai khom ni hai sin la atur tu hai vongan ni a meite hai chon ba vela in pangayan ni a lungril taka in pangay na nei lawan ni lehin tu khom hin relief ke mahai asing tel tak meu mewan la uma hing hai khom hin har sat na me lo an tu ka ni ing khom ni sin la ei ma tinga ei ta dinga thil thade mahungin her suk theina dinga ei ho tu hai mun tina nam tina ei ho tu hai le kuki zo council ho tu hai in remrot na le malak na fel takanung nei theina dingin ei tong trai na akhom ei lo khita englai khoma theihil lowa an kai zai veng pe ka nga yani ti kha ei re nga ei khit dingin ka hung pung sa bok ni sin thanga ti ole kha hai pu ka voi tu ka dinga manipur chanchi nei hung pung thei hai chun ni in reng in ni phang in hoi seng ro kalome